ma kwa ba na wie eba attention TV so ekwe ntwua ahofedua e na megina me naso sa mpo me ho ofe osoro predi adanse se nyankopon onwene me yie papa wa hwe hwene esam anim ne esen be fia se me ka se discover se wo na me ka se dwumaku eso ma se an na wie megina me naso kama ye Obatampa Travel and Express Consultancy for ene so ma se me so mo ye Express o pesa ko Canada, US, America, New Jersey, Misro, New Zealand, Mexico, Misro, any crack can you na nyahoto so no na obekwa kodu ofefefe we ye 3 months 1 month semina unhunhwie Express o mebo ama wakwa kodu kama enre na ejejan na social media yi so ensem na ekoso efa eya adwumtofo mienu Piesie ne Joyce ensem aye deja je say confusion we die confusion ya ma confusion aye kese a kire say ye gi ye ho a enje when na ye nua ba ni Piesie ne nana McBrown ehia wo nua TV so na nana ma say sister e ma ye ho say ne ekoye ntie na wonim ne eko na ye nua ba Piesie se ono de wandwene bibia sa because nendwom no wa ye dada na mo na nema na ahyehye ne so enti brebe mo wo se release enwom no na chese o de ahurisi ne anije ono wandwe se ye nua ba blessing e de ndwuma be wo se otwen ono sa adwen ne kra de eni ni tim sanke ewo ni timo pa anase obi tia ne nan so pa de a anko no Piesie de anko betwen kakra ma ne nua ne de na ayeden akwanu na mama Linda esan bai mu be ka say munim ni amoye because na McBrown owo eye YouTube ne eni pado sopo ne di nachi sa na otwen sa nkrofo ni nyina efi wode ba eye onua TV eno nti na McBrown ewo eye Piesie Esther video no nko ade eye den dress de no tia ne ntie Mr. Yenkotie ni a ekoso o mama Osei ho ene Piesie nso ne na McBrown onua embrasisi a so Piesie when ya ba ha yes na me enye won to say de yenim ne ekoso ata say social media no say enyina ya busuafo o to bi kan asama uni obi be kan kire wa na obete me on social media say yes say no san ka o twen na Joyce blessing nyom no e bo kakra me nim hawa say no be business e obi schedule sa no san ka ya o twen na Joyce blessing nyom no e kosro kakra nsana odi mo aba ayom say wo de aba ntem dodo that social media na no crepa nti na mesre agidifo nyina se ye nuafo na ye adwuma baako e de ahye Kristo ni monyam nti ma ye ma entitimu emma onua eni onua ntem na Piesie madwene a me de release me nwom ne de trust me afi kwa no matwema dwan ba so se ne wo senka metwen minim bibia sa trust me me bre na atwam dada to nko se me de release ne kura apa ho enti eba ase ne ma ne nya ready sa me di mirika enti man shada madwene anko bibia so se e wo se wo twen na me mane ha enu nti no me de me tradition branding ne ka ho na man form me tradition because me kokuma se ma ya ne o ma bi nya me ko penfo bi ni me o be from 2 me dwe me busua ho na trem sa adwe Ghana fo me nya musician so obi nyom ba me si ho nkonwa sua na me de aye promotion ama nipa na bra anya dan wan ka wen kire me ma ye nyenne me kai se Joyce nyom no me twere kura me ye Saturday them say the chama Olive the boy good sing or the new song about stay people send me DM people send me WhatsApp nana unu akwabo enti ameme kwa akwabo ayie a wono so kire me do me ba onua no odo de say ya no ye me oni no ya ma me ye mre odo de say o ka chem so jimidi say me ye video ma no nyom no be fa odo nyom no ma kan say akwabo a honhom no mai me a craft third person any man who is crafty no on sorry preocupa nyaade into when I'm in the mood na me yade never wait me abakra me be won ha me ye wiam because eh hwade bia mai me akra no say jimi ho achi nti twen na nyom no ba Olive the boy mo ba ha no eno aye say me nye sa video no man because video no na say TikTok no nyuma me choose ye no what me video no na nyom na beba ya ka me sa me jina ma me bia ma no more than 1 minute
Me and 1 minute pepper, but I think say nyom na me cop pick your TikTok no. Eni so. Aha, nti me pick ya me wie no. Na nyom no me jina so. Ba sound ni ho. Me so me nim TikTok rim papa say me say ko re sound no. Sound na menya bi e ko jama no. Okay. And me jal nyom no life man no da me draft ni mo TikTok. Say me show live na boy na no ato. Na me dey ato so. Won say no to me recording. Into me Joyce blessing we the anyway no na me kai say me the olive soka. Na no na honhom na ba. I'm a so am. Na me we ya na me the olive the boy to so into me say say Piesie na boy me pass me olive the boy there na because yes one na boy me pass me Joyce blessing you from promote na to. Every time at these petty things I mean and it doesn't get to me. My pa home. Good. Into me Ghana for say me I'm a symbol of unity. Symbol of peace. Me ya dia ma me nua me ye for ne nkoso nye ne nseye mu. Me da se bi se oje bre twa me akwantuwa papa bi and Queen University Foundation e bon kai se afiwe mu. Me de kotodwe ne adesrede kese pa ahwe asrefo ne atiefo nyina ne a obenya bia mpesro ne a obenya bia aya na obi afresh opetika kopon ho obi afresh opese Queen aya na me kom me bu enu nti na mesrew se ahwefo na etiefo me se mo beso masen kakra eya afi November yi ma ye koye sa yisia ne sabi disebufo adoye mesrew opeso beso Queen University masen kakra mesrew for 0548302985 na one Queen University eni nkomo emfasa mobrofo hu na nyame hira nso ebeba yeso papa je se ye ntimi nkan ye hira na ye se nyame so papa pa ene sebe sankrofo ya omuni ejani enen ena ye nyame so papa se wode usika ehwema nyame be hira papa me da se wo je bretwa me enewie makra